هروها مجلس مالبات شهیدان انتاخ شیخ مقصود و اشرفی باجار حلبش بو زاروکین شهیدان پرورده که بهن ودان وکریه. مجلس نیزی نود زاروکین شهیدان ده دبستان شهید آلان محمد یلتاخا شیخ مقصود شرقی دا کم کرون دست به پرورده وان کرد. ده خواندکارن جرفا یک حیا ششان تبلی پرورده ببنده دوی پرورده دا وانه زمانان بشا بیرکاری هر وها بشین ورزیش و نکیشی و هیمبونا جنینا آلاف و آمورین موزیک جی ورن پیشکش کرن لگوری ریوبرین اوید بستانه ده پرورده هر روز سبه جدا مجمیر 8 نیوه دست پی بکه و حیا دان نیو روژی بردوام بکه. پرورده ده حیا دست پی کرنا سال خواندن یا نو و کرنا دبستانان جی بردوام بکه. بشتي تنسيقي متنوب هفدا مع رابي بشتنيور كر انه ام دوره ترفيه زورك الشهيد رواكن اف دوره جي بر مهمه تقريبا توبا نود زوروك الشهيدايا ضمن في دوره ده اف دوره جي سرنوي شهيد عقيد ادفاكرن بخوجي مادتي ده قدموندن كردي عربي انجليزي وترفيهي جندجي موسيقى رياضة أفتشتاجي ضمني جند دايا ضمني برنامج دايا تي قدموندن وزاتا وبخوجي إيه أساسه تاب مهم سر فكر وفلسفة سروق أبو تي ماشوندن وزاتا مكتب نها عطينا ماقو بالأخص زروك الشهيدة بحاجتي بيت تشتينا أنا ضمن عطلي مكتبي ده ما خست أم دوروكي زروك الشهيدة را أم فاكن زتا أف زروك الشهيدة جي زروكي ما حميونا زروكي ما قشتيونا رغم أنه بابي جندو تناي جبرجو تمنك بها تي داندن دوية سرفي أساسي جي أمجي خدان جي درد كمان أم سازي تبدا أمجي خدان في زروكنات درد كابن سرفي أساسي ما خواست أمجي زروكا جي تو بابدكن و أم فداك جندرا بينن استفادة كجوار ديناندن جوا زروكان و ذات التبيجي أمجي خدان لقي لهبدكن و بدل طيبات لزروكا